kan. Sok. Jadi hari nah pakai ke urang weh. Sok buat itu. Nah, seperti biasa kita ngasih makan ini. Kalau di kampung saya mah bogornya. Tuh. Langsung bayar, kena di dahang. Nah, aduh. Mantap. Ya, deh. Set. Nah. Ah. Ada ini hayangan, Rek. Nah, kita pindah kan yuk. Aduh. Nyamar kana leungeun euy. Mana deui kana? Jangkrik ngaracang. Dah, deui. Gimana? Gimana nih? Nah, dicaplok ini. Set, deui. Nah. Mana dia deui hayangan. Set. Mana ada yang euy. Nah. Ade. Ini nah deh. Set. Plok. Pintar bawa dia mah. Set deui. Nah itu gini. Kecilian. Ya. Set. Nah. Yo, orang pindah anu leutik le. Sok. Nah. Jadi ini teh anak iya bogonya tuh. Anak ngetes tuh tingali le. Terus ketingali dia nama. Jadi berhubung dia masih leutik kene ulah diberi jangkrik ieu wae tah. Set. Tuh. Nah, ada. Nah. Ya, ada. Set. Nah. Pulang-pulang ya dong. Jadi dia mau bobo solokan dia mau hiji. Kita kan diri. Set. Nah. Lumayan udah halus. Ya, dari. Set. Tuh. Dia kamang mali parah ya. Parah. Dedekeun jeung rek mah. Bener bare bancet. Mangkana ieu we. Hei. Tuh. Caplok. Set. Nah. Set. Makan apa mah we. Caplok we. Nah. Hop. Ngarang kene. Nah. Ini kecilian we. Kecilian we.